Nitukuromborekeri ni untu bwa thina eu ya sauti tukiambiriria nteto chietu ingukugwata ugeni kirichio narua iri tariki 22 mweri jua 6 mwaka ni jua 2024 mbeta Maureen Kinya tukiambiriria chio MCA wa Bogeta West niwe DMK Kiogora na ethiritwe akimeneria bonene gavana Kawira Mwangaza ni kiria kuga kiri wathani bwawe nio uchumi bwa kaunti ya Meru bwithiritwe buki thukanga aria nkuruki ethiritwe akiuga bubwizanitie na kumane na mubango jwa MTF aria ethiritwe akinenkera akandarathi baome antu akunenkera akandarathi kuma ndene ya kaunti ya Meru nongerete Kinya abiashara ndene ya kaunti ya Meru ni bethiritwe bakiinga nduka ciao kumania na mbecha kwithirwa itikuthiuruka ndene ya kaunti iji. Uchumi bwa Meru akichukagia mbesa akachokia kwa MTF antu anenkera roko contractors mbesa iti in circulation ekuruba ibagira antu bagurira thoko ri gura sukuma cha shilingi 500 ukendia kecha 200 wa mekiro swingi kathuka nuntu uchumi bwa Meru ibo akwire nduka gaikoyingwa ndendo thiurukania tutauntu turatu gwakuone ethera Kinya ugo ina nduka one ethera ori orendagia ni gukwendia thai gutimbesi go security Meru nuntu bwa uchumi bubu ebo Kawira. Number 2 mbondira nyingi cia cibitari ci expire mbondi na kamite cia cibitari atathuranithia kamite cia market tomwe tweterete assembly atuletera mbondi tutithithia bura tukurukia guticiareta mbondi emewa citaretwa tuigagwa antu iba kwandikana na umwewas atareta mbondi Meru General Hospital atareta mbondi Meru Investment Corporation atareta Meru mbondi njero ya kuthorania ugoti ndene Meru ya Meru Revenue Board atareta mbondi njero ya microfinance yani utimbo nyamwire ya Meru Cancer Institute mbondi etaretwa na mbondi ile ingi cionthe abati kwithirwa gifira atefirite those positions ijo Meru ndegagwa akiuga MCA batenkurukiritie mbondi ndole speaker akwe mbondi Kawira aletera assembly itekurugitwo otecio so wewe ngwa na mami ngugine we muri akikuthingata kuthiurukana na we eja na t-shirt kire inya ikundi bia okera antu bagwatane bangano na bae t-shirt na cha mubira bauga ni ikundi bia mubira MCA twagurire t-shirt twija tukwenda gukiria mibira ndene Meru Kawira akamatana cieta keja na aja ciokorea na ukieni na bare akwa inya imote team bamwe bale ona machuruari bangi bakona machati takweja na biothe bia ndati ajukia mbeza cia ambassador tothiuruka akeja na ambassador na yani ivipindi tubiwa akia uthithia Meru uchumi bwa Meru generally ibokwite acoka betaba ukia bare ambesa imwe cia ambassador cheki imwe yenkaniri masukuru cia bounce yali topake mbesa cia onira ile record nuntwe Kawira alenkanire cheki bali tembeza cia ambassador ite account ine cheki ete bounce ya kem. Nawe mubunge John Paul Mwirigi na ugite wengo giawe kagitene gaka ni kujuriria mawira neja wait na mbere jaria ethiritwe agikira kiria karibawe bagicigo bunge kia Igembe South nkuruki na ugite ageta na mbere na kugwatanira na Rais Ruto ni kenda eta na mbere na kujuriria agenda ciawe kirinthigurune ya Kenya. Nkithoma kuma ki our former governor Mheshimiwa Kiraito Murungi last week naomba kwenda akiwonia Meru na akiwonia antu pa Mount Kenya East na akiwonia antu pa Mount Kenya naomba kwenda akiwa kirimaki twi likely wita ki opposition nango tikia Kiraito naomba kwenda muthikire na kibo miambweke na unani wananchi bako ba Igembe South nonto we muntu ro mandikite mwananchi oko Igembe South tandiki ni in individual muntu ro mandikite mbandiki mwananchi wa Igembe South uombete kwethe mpangwe ampere ngwe 2017 ampangwe renge 2022 na ko mwananchi uyo iwe very important babange baria we namba yire na nke manisha mwananchi oko we very important na yomba tikwethe ankiete yo nyankiruki nonto ntukwirora mumba kwethe nde kure mu ko perform muntu romba kwethe empani muchi mwananchi romba kwethe empako na kenda mwananchi oko romba kwethe na first priority no monka menye mwananchi uyo ri ni ataka romba kwethe aki benefit thirikari ya Kenya ni imwe na end of state no mwe na definition ya end of state iwomba kwethe akiretha thiri ndene ya nthiguru ya Kenya na igeto midombere kwethe ankiwa wora president amba kwethe akiaria ntukwira bari bungoma na arora mo na munini oke
amba kwithira akiwa Kenya tumbe kwithira tukiaria na sauti imwe na twitambua twi Kenya twi divisive indombere kwithira nkiwa that is the step ira nkaomba kwithira ngitiki nonto kwi step mbomba kwithira ngitiki kwa twika step ii ikaomba kwithira ikiaffect wananchi bakwa ba Igembe South na in mind tukimenya thayo yo mwaka 2024 vandu tuna mwaka 2025 26 na 27 itutiite miaka ithatu twingui neje na kwa mwananchi kintu kembere kira kaomba kwithemba ile akyo mwananchi emba ile na ngui ira mumba kwithira nkimuthithiria nkari ya mubunge ura ombere kwithira ithurira onto ya thayo no mumba kwithira ngitala onto ya project cia kwire bati kwithira ikithithika ndene ya constituency kwa Igembe South project iyi kwa twika wenkanjiri utonye siasene itina mwelekeo siasa cia kwenda kwithira tukindivide antu project iyi cia kwitumba kwithira ciekarika na kwa hiyo kiatu mkua inya kwa twika kwina ando ka kwina anything na we am not for that war. John Paul the focus kuhakikisha mwananchi okoro wa mpere ngwe akomba kwenda akibenefit na ngwe then manto yo yangi yari ye second. Number 2 vitige munene wa ndene ombere kwenda twira tumba kwenda tukithiolonka ndene ya Kenya ije na munene wonde utwira tumbe kwenda tukithiolonka ndene ya Kenya ije atwira tumbe kwenda tukithiolonka nontu no twaile na kona in our life ka in our future itarimwe bautwe tukomba kwithira twitongoria this nation na miaka ira ndina miaka minini muno na ki miaka iyi ingwitikia my life ndene siasa cia Kenya ni miraya na kwa iketha ni miraya no mugomba kwithira ngikinyanga kona chionde cia Kenya iyi mumba kwithira ngiendelea kwithira nkimenyeka zaidi ikende nyantuku muntu kwira mumba kwithira nkiendete gukire urwa inyario mbithe na inya na mbithe na chore kuntu kungi na kungi. Number 3 dairora kubwithe sheria ndene ya parliament ya Kenya mumba kwitha nkithithia sheria yo touch kona cionthe cia Kenya tibwitha sheria ya Igembe South yake mbwitha sheria ra kumba kwitha itonga Kenya yonthe na kwa ibobo tukomba kwithira inya bautu the young generation tukiewe heshima yetu kidogo na tukomba kwithira tukithiolonka in this nation tukomba kwithinya bautu tukiona dairora tukubwithe sheria mbunge yao sheria erare na narora na burai umbita kwithe ki ya kungavanire ni kumba kwithe ki affect antu kai kamba kwithe ki tetha cia wananchi nontu yao yo mantu ya moya rora bautu karia lindas tumba kwithe tukiendekenda tumba kwithe tuikuria ki karia ya siasa. Nawe Reagan Kaberia uria niwe murungamiri munene wa gikundi giti gia thirikari na ritwa Zoe Empowers ni amenerete wongereku bia iu kiri anabari baria batikinyite miaka 18 kana kinya kuthirikiria cukuru ciao aria na ndethiritwe akiuria thirikari nene na kinya ya kaunti gutonyerera untu bubu nkuruki akimenereria bonene kinya utezaniri bwa ana baria batiguchiumba ki mathomo. Meru ni mweka ontera yombikete kuoneka muno ombite kwathiriwa muno ni ana betu banini batigithie miaka 14 na bakwithira bakiona atwana na ni ingwene ni mantu ya mai muno especially kiri antu barakuru bakwithira bakiumba kuona twana na ana banini non twana toto nini please elewa kinya ko mistreat mwana kana ko misuse mwana ora te utako mutethia ko gorwa mwana ora ko guthiria family yo mwana kwa abo muno akinya akutugakishana betu bakura bakona twana the right time na ke to program mwezo ito realize te muno bamo bari ona mimbera ni lack of knowledge but any information, the right information no to bere ani be bamo ba idra be na antu achiari na antu antora baritana ntukweru aria na barito kuthoma antu ke TV bakathoma ke social media ikaba influence maisha neyo ko rimwe kinya bato ya achiari kana antu bakuru tuna opportunity makanisa ne yetu katwari na tubere mantu ya kwatia mimba bye bye ni the danger of that na kinya schools yetu azani bakira them from poverty in Jesus name. So we are glad to be here and we are happy that we are invited to be partners. Na as a program
itumbite kwanjiria programs ya wita schools tukuthithia tu awareness in all the schools, primary schools, kenda ana baba banjirire kuma miaka 13 witia tukanjiria bera mantu ya early pregnancies, especially the girl child, na kinya tukaraia nthaka tukaraia tukaria kinya nthaka na twabonekia no tukinya iba participate ki that the bonga na boya ide baya thatu bra kugwendelea kiwetu kwina change, total change. The boy child na ku lose confidence nthaka chetu ntikumya ithenere kuba kwitha bena cio no ntuingi bakona bakora kabe kwa frustrated ke batu tule wana we Kenya katucokerwo modeling na nthaka teke kuthuka bingi muno ni kinya batu etore akuru tutekwana kanya kwariria na ba kunthaka ciongo itene role modeling antu wengi barareleze bategurita ngwe bakubwirite monka watuka ana bakumia muno ana beto itukuria na ikwethe kwena nafasi ana barirwe urieni please kinya kwethe kwena forum no ntu concentrate no kinya kinga child. This is the time twanjirie kuonelia pole pole kinthaka chetu na ana twina tu all protocol observed. My name is Paul. Kwina ana beto wengi muno especially kwina ari bara muno baonete twana kinya baba bangi barona bamangi twana bakare ochoka chukuru na ntuku yeru ari iyo bera bongo bachumia bachoke chukuru nondo thirikari nitikirite kinya mtu akethena kana kawe an opportunity, second chance ya wita chukuru na thome na bangi bathomete na makuru kana baeta kuraya muno ko mwana arari kinya akethena monoke muchi please I can give up baya ire na baya thatu na bomba ngenda kuria antu betu please ukaeta kuandika mwana ukamwana uti mwana munini utagithi miaka 18 nondu kinya oku kinya we muchiari utenda okuandikwa ku kinya wakandika mwana onge kinya wona na thina uria jerera umbikio muchoke skuru mure uniform nondu thirikari ntukwini kwena alot kwena mbeca iria na ke ma schools chetu na education is free worldwide, especially the basic education. Kwa kisha mwana ku kinya mwana o enturene au choka chukuru na tumutethia ethera tena aciari urenjera rombo tethia kinya ombo support kidogo. Etana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chonkuruki. Ana baku ni botoro baruju ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner.
no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto iri Kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya mushogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya mushogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to Download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719 857 754 kana 0799 047 279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Ngukugwata ogeni oringi kirinte tochie tucherutha mugwanja ngicokera na chonkurukia antu arume ni barombete kwithirwa bagitonya kiri ikundi na kinya SACCOs nikenda bethirwa bakigwatira kamunyaka kanini ka mbeta nikenda beta na mbere na gutungatira mishi yao. Bobo ni kumana na uria uturo bwitite na mbere kuma kwenda ntombo yonthe twitaniria tukura twende turi amwe. Bowman mtu ni anto na otire muntu aomba kwithirwa akibumba ari wengwa na ukenda ukinya kuraja no monka withirwa wena anto obara abaingi ende boboi bobo kwirwa kiri anto arume no nto bakwithirwa bationeka mono bakibunga ana ikundi bakiuragwa iboya bakibunga na ikundi kana kuthunganira ana SACCO mwanya mwanyire chiomba kwithirwa ikinenkanagira kinya utethio oboki mbesa nikenda magita mama koma bakaithirwa bana bantu bomba kugia na bakona ambecha acha gutethia manto mao na bakethaiwa honda kwethwa baiciongo bemisio ani otethi bure bakenda witikire gutwiganenge kurwa kike ya usugulikira families no ntukwe no tethi au kinya muntu akethwa remedi winto mume thai no chokwetene yaku kya kwethwa kiongo family ne antu amugi SACCO no ntu rote na bio ukaya no kuona musanda yo haraka muntu o kawaida itare ringe no tweke lawa ete dringi ngiri 10 woke thui mantu emergency oke akwetho member thai ukamenya oke akwi akire antu ambo SACCO we yeru ari mbesa okaciona rukiri nyume 24 hours uketho na mbesa ciaku na ya utethia
no teta kukomborandithia mira uteta kwendia mburi sakwe nindite antu amwe ndari antu nde andabera nkwenda galon ndeke monda irio lon bansaindira na ndeta ndatethio ntubu ndeta ndari mono ko fiza araka na mono ko tai school na kuthia nursing na ndibiro ba muno actually na monga thai ndi akunya kuthia lon yu na ndina uma nkayukienge na nkare awo nkurenge Bobobo igwikite egita arira sako emwe ya muingi ya antu ambui ekuruguragia mutaratara wa kwenjana loni uraba kuga ni araka alone uraomba kwithirwo kinenkero ambecha nyuma ya mathaa 24 thirikari yetu county thirikari yetu national tutetwengwa itwa tiligenda ututumbo tumira mbesa cia member na njira ya kumboost wa kwa grant to kwa grant kali ya capital share kenda o mbesa ciomba kurea kwa na cia budget cietu cia antu amboi tuteke okilira mbesa cia member twatumira mbesa icio cia grant cia thirikari cia capital share kiri budget ya tukilukiritwe ni member betu Kumegebe North Petan Class Chabare Katho cha mwanyi kugwatanira na bautu ikiri nteto chetu cherutha mugwanja itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV nga kwenderera ntuku injega mbeta Maureen Kinya.